Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, guys. Di sini saya mau makan-makan lagi, guys. Aduh, di sini kita isi perut dulu, guys. Gak usah berlama-lama, guys. Di sini menunya ada tumis pakcoy pakai tahu. Nah, di sini ada ikan apa ya ini ya? Ikan Indosiar apa? Trans 7 apa? Lauk namanya ya. Tanyalah. Lauk di cabean. Di sini ada sambalnya, ada goreng tahu sama terong sama mentimun. Sambalnya, guys. Aduh, pedo elom. Gak usah berlama-lama, guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kama razaqtana wa qina adzabannar. Ya lauk naonnya ngaranna. Nah, guys, lauknya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Mari teman-teman, kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Garing lauk ini. Enak deh. Wah, ikannya mantap, guys. Lada deh, baik. Gusti lada amat. Wah. Ayo. The best, guys.
Hmm. 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 Uh. Aduh, panas guys kena bibir. Hmm. Wow, the best in the legend ngek. Hmm. Hmm. Ini guys, waduh mantep banget. Pada teuing. Hmm. Dingin guys, kasih sih sampai nak. Tahu dulu guys. Hmm. Hmm. Hmm.
Baik. Iya. Perfecto, guys. Ah. Bewer guys, aduh, misalkan belum panas. Tinggal nih guys, kurang, aduh. Alhamdulillah, gila pedasnya guys. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya teman-teman channel Kang Adip. Terima kasih yang sudah support Kang Adip.
Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Next video teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.